mwakwa bade Ahenkan 93.3 FM so braso so memu samwa ya saka nanumre yesu no se koso na ya de baso mwa Kasiebo eni na defra pue ya mantam no emo achem abuabo baby ya tie ayakua Frakuma Studios akua Frakuma batampa ni studio na ya tia ya dehe ya ye beyi ensam no one by one ade ama wabusua ene aye freaky funky Friday Kasiebo ntu beti eni jedi ensam su ewom na abusua ensam no de obetia bi anese ene oda committee 2 fu ataju fo wa won mateda papa sa IGF no ebo adwuma okrom ha na otembuafo panyina wo ma pound foforo no ede nsem bi atudwa sanso ena osnasefo nso wo mudwumadi a wo de hyehye so no ena monso ama chese yeso hwa ye da papa na nanom nso abo dwumadie no abaso na forestry commission for say emododo na egu ewram no Ghana eyedodo na ase aboa ni na yawe eno mo chese da bi emon bi won ma wi a unya asem ya betie sim wani jedi ensem na akwasu Japan maami ya wonyi da wokrom hei sani ehu da akwasu Japan sa no tie wo se gamro kra nyame anim no kra emfaso bi anu mebe yanka omuntwam osofo bi su dia tudwa se fra montam ni na kroba ko a beye wo pa honhom wo pa cheze bonsam nnuama wo pa eye nogokpo yadi munsam nam abusua nsam na foforo ka ho ana yesi adwa yade babesom wana anumre na mayafa seda ema Jubilee Hospital enafi homecoming na ekoso achim osnase nso eboa ma yesika ena afia Ahenkan 93.3 FM live commentary ebeba so Europa League no wom so eboa so yasene ewosika famu anwumre yi information centers buru aduonum kwa duosia bono mantemu asante mantemu ene poe mantemu epoe mantemu okumani aboabo aka abonhwa obiem se deja sanso ena ache krom zevo etwere so akwasie wua asene mempasem information center afi bangalo nso eye adwini bakufo trim aka goalkeeper puto aka dead bone aka chief driver asene manso across the district ono nso abiem se deja ejeja no sisefu a ayemra bro so wom so efa kase ni na live na kenkanfo edenam eye me kwaku anin kusi buadumene afia ampofowa afi ensam ni nkyeremu ane nfiti ase eni Ahenkan FM wati wasum enta ye bia na Ghana mampani na adodan kwakufu ado epaw maami a yefa no Gertrude Araba Esaba Saki Tokono oboni din so no ena eba beye atembuafo ni na panyini kura esanse opanyino won musisi justice enin yeboa papa yi ne bre aso oba be kona omigiemu ewo na dwuma mu enutine safata sa wose ye pebisi nachi eje papa no so atiem na wasom na dwumadi a odro titu ni atemwo dwumadi no atumi akonkan na mampani ebo ni din no na ewo sempenfo odro etnase ene ni din hyemu etoto na no busan sampa maame ni modu ni moden na waye krado mposi adwuma no obeye anana do bon din na na odi gine din enutise miken ene me bosomene de tosu aduonunsia appointment committee of parliament wamu Asia Madam Gertrude Justice Tokono womu hia no ane ni di nkomo etototo na no na nkomo twetwe no womu de tua no de atua no mbisa no ayi no ena o kire se esgrasha sembem esgrasha yesika ye tabrima aban adwuma efo bi afibia ema enu ye sika womu nya hu adwuma bia ye de ma mo fantom ho endwundwa mo ho na no ne ekobisa no wasam na maami kyerese o esgrasha no abadwuma efo bibeje nanso otembuani bia ni Ghana oji esgrasha ni bi judge ni bia no no ma esgrasha oji bi egunu botom maami no ekasi su dia ede bosu popi se enu ntomanfo nkan hye no so se judge ni bia no ma esgrasha no ono no anasa timbuafo no wo ejibi egunu wo mbotom to aninsem so ena o cheche se esgrasha no enwosima kwa akoye deja na wo so ate etu anamon na ne nsem odi tudwa ene ni nkyeremu no yesi ka akum yagin kokoanum yentie bi
I think that consistently the Association of Magistrates and Judges have responded to the question of ex gratia for judges and made it very clear that judges don't receive ex gratia. We continue in office. We don't go anywhere until we retire. We don't have a cycle, and therefore the discussion of ex gratia is not at all applicable to us. And this specific provision, where our names are mentioned, deals with how our salaries are set. And Article 71, as you know, Presidential Committee that does that work. And the framers of the Constitution thought that that was the appropriate thing to keep us independent. We Justice Gertrude Araba Esaba Tokono. Now, when we entity wo, say ye to na no bisan say adwuma no betumi aye ni mu odu. Na dwumu dokama. Eno no nsem na maami approve egu ono. Wan fancy wo. Enkomotwetwa ne koso ne appointment committee of parliament ana in parliament aiding komono. Ena madam yi koka esi sudua se o tu Ghana fo ni nafo abo bia kokko. Kokko ni nya kokko nketo akokwa ano oden akwa se bond holders mra ne nkokra na wo mudi koja abo muti etwumomome no. Wo mo emre na so mo de ne den asore ye adwuma ana wo mu twumomome. Ose sa kokobɔ ni bi ena ode magana fo ni na nasema oka ni na ne se magana ni bia enkoma otembuo ni bisika se asem bia ba beto asem di bia ntino judge ni nje na omu asem ne mani emo no endibim ana enkoma ono ni pakro no ose o kire se sa ne ni na enye na ade bakwa ehu wom ni se sika no punka judge fo ne je ana nke bia ba aban futumu ana eba atembuo fo futumu amom da ye nneoma amom manfo ni na nya so mfaso a kenye ya osiwe no bakofo age ani botom wam no akwakọ jam saada no kofia enkwada nkosua odro mo chidi nya asem ketoa nyo no esanse wa amre no wanya entine eyanchibo mu nko a eno na madam Gertrude Araba Esaba chase sanni ye no etan ademudie no etan ebo man esanso etwe man puntuo esan nachi eno ntuo tu Ghana fo ni na afo se fiti na ekomo obi ankomo tembo ni bisika se onje na asem bia ba beto no mu na o ba bebua no omua emo no endibem. On the issue of corruption within the judiciary, I think that from my experience, I have come to understand how these perceptions abound. As I said, the judicial service has more than 7,000 employees. Only 400 or so are part of the judiciary. Anyone who presents themselves as able to take money on behalf of a judge gives that perception. And very often, we as judges, including those of us with the reputation of being unbribable, find ourselves in that corner where people go out and present that they are going to give you money. And others believe it because they don't know that you are unbribable. So there's a whole market, we call it judicial predators, around our function. And that is something that we constantly try to address in our study of ethics, both for judges and for staff. And then for the community to understand, this is something I would really love to tell Ghanaians, that for every 10 people who tell you give me money for a judge, you can be sure that 9 likely is going into that person's pocket and not to a judge. So please, don't give money to people to take to judges because it's their own market. Eni amuti ye Justice Gertrude Araba Esaba Tokono ono yaboni di yenyanji ni ntum afine tutuna no entina metenasi ya o chese woma ya so papa we judge we na so de me wofa o judge we de madam for my classmate nti unim anti ya maame ya mane asem na mo de aba court no mo mam sika na mfa nkoma no o se sani pa na obeda asem ni sika nkoma judge no boa ori jiwadi nti Ghana for ye han ye ni ewo Jenkwa yanim ewe brendo nsia Ahenkan Kasiebo no emu. Obade no. Waye ni oma nyina kama na so to da bia ni padua no akwa ne ba bi timi toche ma bi timi bu ebi timi fekere ebi won mo so timi kura asai ubenwu obi osimi liver asai ubenwu obi osimi kidney asai mi hia hwan transplant sa transplant ne de ka ho ne yade akese sese yadua ni diem yane nanti ayentimi nante ka hwi ntimi ntre ya pomye kane
wamu timidi wamu nice sisi famu nante fiti abnasia ba chemda na so sese ka hwihwinti wobi anytime ahane asene mise mefoka we nyina ni hwe and ka wonante kakra ka betimi atete wapompa enti sanioma we fifiri ho no no eyade se ni padua no ho akwa baabi ebeye mre atachema enti bi nyina gyina naso sa na se ni padua no so baabi tachema nyankopon hyada abonkofo bi a wam de omo ahunim de ya wam timi toatoa endompema akikasie omo chen Ezekiel abusua enya asam ketwa eno eya pomoden adwumayefo enya nanu ada covid-19 e ba krom ha enya frontline workers wamwa no bugina kono enya asam ketwa ebi wui ebi nyankwa setire omintimrim agroni ebeshem kena na health nurses enya doctor fo ne wamwa keka ka ho ya apomden adwuma nyina eginom na so enti ye ka apomden a enya asem ketwa kura eyade a edi mu sefata enu nti na obitimi bompa ya na wose awrade mame kwantenten mame nyare na ho na wo yare da ho no mu a wasem wa yakura wo wiase obi su kura de bonyom se yade ya enti yade sabeda usuna se wunya somufu a ubebra tempenten kwa enu nti ya ka se Brem Central Municipal Assembly empanifo akeka nyoma ni ahwe hunu se enkofo bi wachemo da no mu a wo tempenten kwa teso ansa enu omanya apomoden mapa enu nti wo makeka nyoma asiani mu a na mensini awuraba ya wo Brem Central Municipal Assembly ayo ni bonyamfo Victoria edudia tudwa se apomoden sam de do kuma so papa enu di assembly no gusua ya wakura ni mudie mu ba no homaden so obetimi ahwe na apomoden sam de ehon sanka ye nyina aka ede afiri ho na woto ne nsam so no wogba mane achem se asam no ankasa ejejeba wo be kirechirem enkofo bi ne nam tantanwa ubete gan hayase ai na IGF mu de yadan internally generated funds ya mu de yadan assembly no to ahodra wajeje agu ne futuo mu no ya wa mo de ya den wo say IGF no wa mo de ya adwuma papa ewo Brem Central Municipal Assembly enu kranti na mo so ema district performance assessment 2 edi part for abowa mabaso 2021 mu no mo bo mabaso se wamu nyoma didampa na sa di part for no so mo kire se bia ye say meeting we monye assembly no munya dwumadie wei na moya na mo hwa na mo nyoma dam pro wa edi wo mutimi kukuru sika bem tela nkasa tentela mu tele no wo mo de ama mo se mo mfanya mpuntu ndwuma enti wo se wo ka sei eni 2021 di part for ehwie sika gu assembly na account mu ni nyina ya IGF se meeting biba na wo se yakona IGF sika ni amfanya meeting no a ya bede na di part for so aboya baso ma yesika enti wo se IGF no wo mo de ya adwuma papa na 2021 sika no ba ya no empanifo ankwa transi anka se prekontwre de a prekod nam de ade so che nti mum yankwa twetwa binwe dabi wo mo transi ehunu se achem da ha community 2 wonum ehia eye apomden ayansabia won betimi ade aboa mankofo a won patam ho so no wonum apomden sam agina brane onimonyamfo Victoria du achirechire ni nsem wo en wo ba mane achem so kopiam ewo odan community 2 a na health center bi anu kra de ya chips compound ya Herald chips compound ya na wo mu hye baabi kuma bi achesa twetwebua en wo mu hye mu achesa wo mu ye kunkuru ya bagia wo kra no a akwakoye tare enu nti wo mu fa adwene se da bi Herald chips compound na fe wo mu betretro makwabam na wo mu nso anya akade bebre ya edan kakra tafa no mo so atimi ede ya adwuma enu nti sa di partifo sika na ba 2021 no en wo mo de sha ase de ma contractor se contractor ko achemu da community 2 na kwhwe se Herald Ships Compound ye betrem enti abusua na fa papa dan na penti no kura di mu ya dan kama edi ama eye apomdi adwuma yefo nti ene
na nya asem kuma eti eya onimonyamfo Victoria du echirechire mu anu waka se we no eya ade se wonom eden safo no contractor ne de wawie na dwuma enti wode safo ne bra assembly enti assembly fo nso ewaso omode mapom de adwuma yefo ntia na wonom de safo no ne edan ne ho akade nyina edane edema eya apom de adwuma yefo so wo hwe na wo mu mfandi dwuma na emboa ma achem da committee 2 so wo mu fa motoma papa mfra ewo empuntu nsemu na ni abusuan kopa wani hwe ade a female ward enkwada ward OPD opebiadi outpatient department baby ya kwotena transana doctor abehwe ye ne ade no honom so kakra ena de efe kura efia sa adwumadi ehu ne edan we ya o masie ehu ne se ya sanso asidan kama ya toilet wom bedroom kitchen bibibia wom a eno no ya de twan pani a obeba beda honom ahwe se apomdi adwumaefo no so betimi aye adwuma ne yati physician assistant obeba de obefilia teda papa abusuaka kum ya gine kwaku anumti yenti honorable sa chips compound a no mo friend say Herald baby a no mo wo no wo se ne fie bi e wase ho na sa chip compound wo mo hyem a wo mo edi dwuma e de boa omanfo enti assembly no e tena sene yehuni se da bi e wo se yenya baby papa e de emma anesi foi e tena ne wo matimi ahwe yen krofo a yare kakra bi a wo mo nsa betumi asoso ti anya chips compound bi e ti wo mo ma ya so tin se esese ye pagam esese ye ma no ekokoye health center eti wo ha say ne ya de safwa contractor na de safwa no wawie wode abrayen wode abra assembly na ya assembly ne so asedi say ya de ma hospital no omo so efrase e di dwuma ya na ebi bisa say ye idea ye dwumadia edie no ebi esofa so en ye woni ne e dan ya ye tingami ye ne district performance assessment ye wo say ya ye biama districts and the municipality flori na say you wait na mu so eti e wo wa before back that access say e dey ma no am pass we do so na we dey so max bia e dey ma say 1 say 2 say 3 e bia e convert to sika meetings ahoro SSC akọ ni fiscal planning we sanya many na no yen idea we dey work and maybe street ni na no wutini kwasi o Tinipa wotini kai aya mensri awraba edema Bremu Central Municipal Assembly onimonyamfo ba kukudufo Victoria Edu anono na municipal director ya wono ene hwapomden samso eya owura Bismarck sa kwade ya bone sam hia kra edema assembly ni say ye dan de afa papa dan ko yenipa enkoyo ba tuntum brom tintin gram osamia misi he nani ama so kama ne sifita chase dan na afa papa na wo mo hyebo sa obaka akira mpanifo se nyoma no omode agu akwan mu asi dan kama de ama wo mo no wamomba mbehwe madan ne nsei da bi ochema ye nhwe madan nsei entu ombehwe ededi atu yie se ne beya trimupo a etai dwumadie na chi no yensa ebeka papa na ka won se bi na bi shi asam de kan se no akoyi ba na me hu funfu bia o ba bia ni na se ya jatum se dan mo si yie e fe yie me bi se bi di bia so no bi di aso isi obi oyareba ayansa bia no se mpresa bibi ntede bae na waba so no ohia se wo na weda kokoro na oboa no na yade no utimi ehwe na ebrase na yeso ba na wode hai ni mo ne de kaka ho na fe so se munya bochema wo titi no obi wa oba yade na fe phone ekuta nurse no omemia esa emwa obi oyare bia so no se mpresa esa onye normal in quote onti na de hia se unya da yere orehwe no na side pan so ozo right yeso yema no wanyema no anyi yeso a otimi de famna kwan so ti ne sadness for no etimi bua ma yare fo be bia no mo hwe ni yi se be ya quality health care na kama asem ni bi nsa be ka mo bia nipa wotini kai wono ana ya panipa wada apomuden samanu ewo Brem Central Municipal Assembly emu owura Bismarck sa kwade na asam no yankwamra nyina yankwati adrombra no ane hahan ana famekwa nso yankwa ne kwa nipa wono na dwumadie yade ma no ehya ne nsa
siase wade beye bosumi nsia enso ntamu a ena patupa wasia wia ya na kama ti contractor ya wono ehwe si dan no woye pani kwankyerefo no ena da Charlie B Enterprise ano owura Charles preko na owura beko asemu a woke nyina ne se wasra papa assembly na bonaba so na wagye atum adwuma no de o maye no fine nanso no wasre ama ni nuanom yaso kɔ na so obi abɔdwe se ehye a sansu asi wudi ho na okɔ nso no obi aboa bi ato ahye obi so anka hai sɔre no so kase sɔre ya so wo ginam asra ede ama contractor fo a wonom ɛwɔ Brem Central Municipal Assembly se wasra empanifo a se project bi ba na ya van na de aba yentabri project no mfa ma ne nyonkofo ɛyɛ contractors fo ni bi ɔno ka ho bi ɛne wɔn maka nso egu akire yemfa project ne ma wo mo ewo krom ha ya se ne be ya sika no ebetena krom a wo se edan ya omukosi yei carpenter free aboabo painter free aboabo ehwan mason fo omunyina fifiri mpatam ha eba ne sa sika ne sa tena ha na contract ba ne ya de komo obi o wan kran pupini mantam ha nipa no akwosesa ne nkofo afi nkran no de o maba eba ne sa emwa makuro ne kuro ntumpo nti we de wo ginam aka kire mpanifo se contractor fo ewo krom ha bi bom ho modern pa enti se project bi ba ya omo mpranto omo naso Now, of the basic background, I took potency in and Sabi, a bikers on the project, first of all, project as a body in the Hindus, colonial faso, and a revenue now, one if you want. It's not down as a outside. Observation of the Nanakufa Bobody. Sika Popia or then Nara, our water papa, who can continue marketer. I'm afford it. That's what that be a sure said. Yamu, meaning contractors a purpose of work or make my head. Send my mocha safely. Obi enfu de blebe Messi fi aboabo carpenter fi aboabo plumber floor dance what aboabo painter ti aboabo servant ti aboabo local people scaling na asa aboabo pet metoda ade abeti yaka so mo first scaling fi yakọ NHS because the effect the message mo abo tu ya mo kai men ka se oni anya korofa akra mo fema mo mo de ni use e ma na board na odan ye kras e kura so pa Nipa wuti ni Gana de Shemamba wono ana oye contractor committee 2 for health center yesiama womono wosi ni kama pani kwankyerefo wada Charlie B Enterprise ano owura Charles Beko eni oni ni MD Millicent womo hande over papa eye kama ewiase ni na atuasi hono mo se kotoni ma bosumi ni mu bia no titu ekika ko na wieye ni mfimfi ko na wieye no womo ede asi ono mo se yankasa yempotem ye ho titu ene ye kwaya wodro no enema wodro gum enua emu awom ensase ene nuama awom ni na no e se ehwe sede no nso bobre etie International Day for Biological Diversity IDB na eno nam so we no United Nations womo ena ensase dwumadie we yasepa na no na otwi mu ana afi we ya mu busumi we ya nso esan kɔ so na etire da so ene dwumadi awdro kɔ so no we de wo mu tuomani tesi emoa ena afi enua so na no nam so magana ye nso ye di sa ebribi ye na ye hye fe entuende kɔtɔ Forestry Commission for Abemu esanse akwakoye kwaye de na se wo ma na ekwama wo mu eno nam so ama Forestry Commission empenifo baako owura Richard Jima ene nsamtwofo edi nkomo wa abra dwumadie ni koso no ene panyini edi tudwa kire se oman konkon Ghana obianum ya ne dama o mani kankabi crowberry kankabi crowberry cheze kankan so akwakwo twakakra awurade adi obenya bi obere atati akra ochima na obere oya se hwe na emu nyankopon zanu de ne yanwe obere agragro na enu ye fiedie o oso utisi kwaye ni mu a abua bia bombofo behu no bekuna ba beton sa anya bombofo nso a adi obehu bia no na se okuno se uyi mu ansu si nchen a enua bi ombehu bia no mu twagu ne de ye woma ne de ye wei enu no Richard Jima se da bi hey
abomofo no ma ko kyeneche no eni nipa do kokwaye mu kodi dwuma bi no se mu kokwaye mu a titi kwaye mu a enya mu ani na na ewe wo mu o se mu ani bi won mo ho akono kama wo mo ho fe o hwe nso a azede o wi ne beye na nso se yenwe no enu nti no otu Ghana force se bia yokuani wakwa fom o dokwaye bi no adua banche bode ene de keka ho e ho no mu a bomodi ahye no so se enya nneoma ni nna na obetumi atwa nnua no enya nna na obetumi atwa ena so hu aboa bi nso a enya aboa ni nna na obetumi akum no na ene no ha se awode mu nkomo we na eno no kasa o kire se sanuma we ni nna no ye hwe ne ye gya eboa papa okwama no ne a ka atwa mutumi gina ema achechede nante otumi wia baaku mienu no atwam ko omutumi gya wo no atwam ko omutumi gya nkoto na nkoto wia atwa kwam se wo mu nkonko didi wo masumnwi wo mu na nso nya Ghana o se Ghana de age ya hu ye betitot miensa ye betutuo sisi a ye ya san chu aka che se nyankopon san no bia yewe enu nti no akun no awe enu no owura gima se enye suban pa enya na mompa eni nua ye twetwa ne basa no enye nina ne ye twanti yenhwe ne yentwe ho emfi hu. As far as the wildlife is concerned, we have a close season period within which we prevent people from going to the forest to hunt our animals, and so that we protect them and their young, aquaculture as well. So there are deliberate efforts and strategies in place that we are doing to make sure that our biodiversity is protected. Our water bodies that are getting polluted, we are educating people, we are creating awareness, we are preventing certain activities that lead to siltation of our water bodies, and also even cutting trees around our water bodies. We are educating the masses. So the sensitization drive should be on and on, especially as we are celebrating the World Biodiversity Day today. Let's create an understanding and awareness of biodiversity issues, so people will understand that we need to look around ourselves. The various plants and animals that we see, we don't need to be killing, especially the animals. Everywhere we go, people for they say meat requirements, and anything that comes, people just want to kill. You go to other countries and it is not that. And down. Obiwe Ghana ajewa hu abo no so twam owia petu pra wi asrewa wi pete ewia chese sonsono kro bi nya obewe eno no mo chese nyesuban pa openyino kasa yeyi eyowura Richard Jima oka Forestry Commission empenfo no kraman ayo mi refimpo baga oya ze baga nam de do fia kraman say security na koto kwaye jana ma na twam abrochire na kraman koto ne sunim faso bia no kraman o chikronfo kraman de omundi omho agro ye de kraman no adare bi kwara mete sesa kraman no ayi de omoya watchdog no tufu no ai abafo de no kwara se Ghana for we omoya bulldog bulldog no omoyi o ade be no yanku Ghana for bulldog. Yes. Omuyin krama mobro ni sinche onu zo mo re. Yes. Na me bulldog choma no. Ani o man de bia ma no tini nsuo se. Om chintemri nwa. Katrevin no om chen katrevin. Ena Ghana for we. En watimi akuna are me show omu sani omu body nit. Ba bulldog de anya kono. Omu na nse ya se ba ku bi. Kama na ni hu we. Enu tina nkofo mo rekam omo rekam ya omo wi omo panwama a hye bibia omo pede hye omo focus driver communica o tienyu sim speed no o yesi o si o didi o si twumakogum san na nkofo mo rekam omo suba no na do beri dia na we na bulldog no bulldog dia da takama ina o unity so omunya enkwan bi omde ba bono direct krama na fioro ba nkofo we krama okromo pa nkofo we krama pa ajamu anyina mo ejinamu okay ejinamu so ejinamu mpo de kaye de krama siwa no na ejinamu siwa e wo so jai krama no na wi ajamu na wi ejinamu awi bi da ma wi bi da no anya bro so Timmy. No, unjimiri. Nyamia mi home crime suro. Ejina mo a. Jaja me mpo masamba ko say. Eya we na akanya den. Ne na mo de. Ejina mo nam. O wi ase temri nwa. Adi graw. Eni mu na mo ka ho. Enam be biem no won so bi wi a ka ususu se nkeni kwase ya. Owo.
Frog. Apotro. Nkofo we Ghana. China for crowd omo we no more. Na omo Nigeria for the omo de yes soup, pepper soup. Apotro. Yes. Spring frog. Omo na mo titin as ya twa mo to aboko. Eno de omo de ye pepper soup ankasa. We kono omo we a. Edidi e ba. Enya asem ketwa. Hey. Yo na nambem. Na nambem. Ana owo nso omo we. Omo we owo. Na nambem. And I'm baby now, be real. Say, oh, if I can, baby, no, so be real. Me, the damn time, and me, and now for what day? She put dog a no. Oh, they won't turn it into an ammonia. Doesn't touch a man crying. Bulldog at Takama. Now, Mr. Touch a man, so this way. Hey, one more come on, man, to go. More and come and put on hand to me. Aye. Onse so twa na oso lighter na muadu enko for sense si light na se na mo na gum no ma tiare ejebe no mu di di gari na di ampesie kujunu enumode ne level na gwosoro dodo obi omo sense si ho no ebetuto mu a eya ho kira na se den e before your problem obo no because me minister me turn my fufu nti bonso na gina mo no akunu na krama no akunu ni bulldog no akunu bulldog de ehwe ni wano ha kra mekun apapa no akunu mi na kono bia amfanwe bulldog me imagine bulldog say dey beast ni meat ni me hwe say dey be si ya fuje say fuje omowe na sa kwofo na omowe no so no mani no enya na oda okay enya say normal human. Onya for money kind every. Yes. Na who to be bulldog dia. Hey. Ezo betumi awe nipo. Yes. Ahenkan FM. Ebusia ma yankwa ya nimu ewo Kasiebo no emu na emabuna wonom ewo Achem Osenase ye no ewo Lower West Achem municipality no apue mantemu ene ahemfo ewo kurom ho no mo maka bomu achese wo de dwumadie bi ahyehye so ayese wo mo frefre wo mo achichi ni bancha ye wo firi Achem Osenase wo mo mbra fio na wo mo keka ni o mansi ania hwe so betimi aboabo sika no asi health center kese aboa ma apomoden afanentuma papa frat senior committee 2 for ataju format day omo so afa no mo kwa fundraising apesika ya wometimi ade asi dan kama na apomoden sem agina brane enti dwumadie no ahyase na wo mo hyase wo mo de health screening na hyase ne yesi wani no mo fefia ase hwese wo problem a obu anso osemehwene cafe de bia kun no ati ahohoro bem no wo yese ye udidi afachami o ni yesi wo mo check esen so sebo glass ane sebo tooth ni nyina wo mo check anya sab ketwa se ni o sini sitie bia wono mba check e de ama se ne be ya pomuden sem ebe ko nanim TB kun samawa ni nyina mu cheki bi obuon mu odi asichira ma ye be cheki sugar level na 40,000 chese ahometo eba ne sa emwa enti adehye bi a wo mu koye health screening ni bi no eyokwa free wo mu ne Ahenkan Kasiebo twetwe nkomo I'm checking me height, me blood pressure, me weight, and then send me fast one me didi ni ade. I was blood pressure no was. Ti me hwe send me di esichiri and enchen. And mama ha me ho onema bebre mu. Mama ndwendwen nema bebre so send be ha me pressure ne some pressure be koso. Penny form shape dwumede de yo anka mo. No mu koso nye na Osenase nye krabehwe. We checking me BP, we checking me sugar, we checking me ni, ma son, me hwene, me sen. Okay, o say no me hwe medidi ehwie amen tani dia na dro mame ni sugar bebre oh de meka jo se nyankopon hira wo no ma ho de ma wonyi nche tambia want me aboa yensa anwo hwe me sugar mani me hwen me sen e no mo se bibia e no ma mame ni anwa na dro ne ade ye da o ma se nyame hira wo omo mo kwateten no mo nwe ye ho da bia we kenye sika ko check so de free ye nyina atumi aba bi
enti adehia wano mo achemonsena se na abusua to am kam koye free health screening na enu akire ba ahema ohema yese yenka ba ahema oba no no ane hema no ti ohema wawo achem osena se eye oba panyi achampoma ya wotoso maku mienu ono so bo ne nsem kra hia edema eye mabuna owo mpatamu se ade we omde aba no womo aya de papa ne de mfa so pem na ono kura ampo no a shock price no adia ne mehuno aburo madwe ne menti ase so sanse ne me mma no ne me nananom no aye okuro mu no chese enwanwa na me fa kwanya we so bom abaso sanse o ma ya dia esu bi mada sa health screening ya nyina so ye ko hospital but enim se dwumadie bi sei ewo ho ene me baaye no na me nim yare bi kura wo me ho me nim so me baaye no ma behu se o ma boa se yensi polyclinic yentre ye hospital nim ne nkonkan enye kase no ma fo ho edi sa dwumadie we asan ba krom ha msanya Italy fo nko ne snasefo ma Canada snasefo ma wo ho America snasefo ma wo ho nkuru nyina snasefo ma wo nyina bi so intimesre wo mo se Italy fo nkolai aye di nwanwa so se ya omo maka no so enfanya futusem fanya suade omo so nkeka omo ho ene ne ekwa no sebi nyina na ban itimi ye itimi fa kwanya we so asre Ghana obia ne krum dwumadie bi ni wo ho a enye no omowa nipa wutini nkai ayo hima wawo achem osena se oba panyi echampoma wotoso mienu nanu achire disease control officer ya wawo West Achem municipality no emu Mami Millicent Abakwenu ono nso se COVID-19 wankwa yo tetakwan chanti oma ya test di bi kura manipa bi anya bi na nsanyanti ayehu ewom se WHO fo se ekọ nanso umbo panie ni bi akwana kwabona ye free wowie no wose BP nsu kum kofo ma enu nti yanya hweye Ahenkan FM eno mutu health screening esi honomo nti ebe health screening ehwe omanfo no apomuden emu se COVID-19 yebu yenigu sonso ewo ho do World Health Organization declare no as pandemic free but few cases ewo ho no ma yegu so record yes screening 97 out of that no yenya one positive na yede na to edro ni so ye free yemfa enjiska nti mesre se obia beko apomudin bi ebe no na wakona ye screening no yare wa ya san ehu wa ha ne se BP yare no enso wa ha na BP yare no impempi no na adwendwen nti impempi no ye wa ha ne se ne no ye ni omo ye education ye council omo anomu BP ni wosro ni ye ni omo kasaye ebusa ni nti a ema BP ni ko go on ma na ya adwendwen omamu ayeden nipa wutini nkai wono na ye disease control officer ya di wabia ba patemu honomo a ono na hwese bebrase na ho nkyerɛkyerɛ no akɔ akɔboom West Achem municipality no mu no di ni nkui Mami Millicent Abakwenu yantoa ene anwume no nsia kan kase so na efia dent no Freaky Frankie Friday for adwenkyerɛ fa 0594841044 osofo bi say Ghana nina okɔ framantam nina nso ye obaabi onoma ehonum na ahonboni gu pa bonsam onuama ewo pa na me kwaba di munsem ababesomo ansa na no osena se omka me gu so efirese anurada won bewie kwasi do kyeremu bodwa se data ama odi akɔgyinam adandan dwumadie no enu ti ka hye no so do de bakotai wo machi na o maye amana efe wo mo botan ne so mu wie ayasabi o mafirasie AC na omanfo anya kwan akwayasabi akutom yade ase bibia ni afre 0246692825 ana 0244164186 now ne osnase empenfo ending sawoso Ahenkan FM 31st May yene the Blues Pub and Restaurant Akabum Europa League final ebekoso no no bekoso
Budapest ehonom na kansie be koso koso no na yeso ye more live commentary with the Blues Pub and Restaurant enuane wo ho ensan wo ho aduane bia beto bia se fufuo chozafi banku konkonti ampesie mutuo fried rice pizza noodles salad any bibia na nsa bia no ye ma 50% discount now na o se no ye boa no yajuani enu nti no hwehwomo kira kwan so kosi se ebe kwakwa comment no upe delivery upe aduane a ofra the Blues Pub and Restaurant wachima boabo eben Presby JHS ne pay won be deliver amount 0246 970146 0246 970146 now new moon endings also Jubilee Hospital sebra na wo mon hwa wapomuden de tosia ha adwenti kwano wo mon hwa wonom ewo private ward wonom a umpe eniena mpe hwehwani mu bia nkwaka yasomazina no dedende na no yi nkrampen bia wo wasum mpe so betensem wo wasum a enie no wakohye private ward ho na ne ya show kama enti ebi wo ho lab nso wo ho pharmacy wo ho antenatal wo fa yafu akọ na wo mon shop postnatal ka wa wawie no ya be show kama akura no kura da yafu mu no ya nhwehwemu de ultrasound na hunu sa ya ba na be mentafo ananta asa enya asem kuma nioma de dam wo ho bibi ni ase o ko fa hye nkoye surgery omo theater e wo ho na chese eswani nya se meti aka kire we counseling unit wo ho bia ya ehia ho apese mpanifo tuufo fa ho se fa wapomuden ho de counseling unit fo no wonom ebe show wani ya akọ ho na eye clinic wo ho diabetes treat papa wa kọ ho na diabetes and hypertension clinic e wo ho no mo a obuo no hypertension ne bapa ajinyame enti misra kwani anso anoma na fiada na pa ka ukohwe wani so a ne ya kyerɛkyerɛ wo mommo diabetes ne hypertension no munidi ye mumfaduro ni se nan mo a kantin so on aduane bia bi wom ya aduane ya pomden papa o nye spices wo dia benya wo sa debi duane papa kantin papa insurance so ya adwuma pomden si achiba no ankura dia ne aban dia nyina wo mo eje Odambu abu kwantempo ne so amantransam so no so na behu Jubilee Hospital fra wo mo 0244 575799 0244 575799 ana 0241 784645 0241 784645 na empanifo so ahwe ajo so obi epe edan two bedroom self-contained enunti so wo bi e wa Morning Star Jamaica St. Luke Methodist Church in Potem hono a na walenke wo mbetua ne patu page ne sisia fra 0244 878763 0244 878763 afi abusian ye tiasi enegidie nsem ni mu Ahenkan FM what wasum Asafu penyo no na ekofa ba sanso ye penyo otua Word Miracle Church International kane no na eye Perez Chapel International Watiti University na Archbishop Charles Ajin Asare penyi kire se okọ from Mountain Voter Regional Voter Region or ayi mensini ni na no gokpo ehono mu na homboni gupa homboni ono hu bonsam ho nneema pa nneema yankopon ochi ose dodo na ho na egu se yense nipa yen nneema boni bia no ose Voter Region na nogokpo enegu pa na nogokpo nso ewo Ketu South mensini mu we nam so ama papa echa se ose die ncho kasa nse na no mu kwa bibi wonu mu a ne sofo baako Bishop Yaw Adu kwaya ne tai fa so pai pa tuye no ka munu so kwa yes ne kama ose kwaya ne tai tutuye no eno na ma ne gitum sampa sa ne wa hu no eno ntopo ebi na esisi no nti no nogokpo de ose bone de eho ne gupa. We slept at Agbozume. That was where our hotel was, or the room where, and you have to go through Nogokpo. On devait partir Nogokpo. And Nogokpo is the demonic headquarters in the Volta region. Et le quartier général des démons à la
we only have not said it. On n'a pas seulement dit cela. But the second night, mais la deuxième nuit, I made Bishop Yawedu talk about witchcraft. J'ai fait en sorte que un des bishops parle de la sorcellerie. And we disgraced the witches and wizards. Et on avait disgracié les sorciers et les sorcières. When we were driving from Aflao to Agbozome. Quand on conduisait d'Aflao jusqu'à Agbozome. Immediately we got to Nogogbo. Dès qu'on arriva à Agbobo, Bishop Yawedu's four-wheel drive. Le 4x4 de Bishop. The tie came out from under the car. Les roues de la voiture ont complètement sauté. And down no. Onipa oti se okase na o preachi e wona so dem no wo jowulu e won kran. Archbishop Ajin Asari ono na epenyina otua Word Miracle Church International kanene Perez Chapel International ne na mote ye na aso koga fa no gokufo enam so ama no gokpo won so atwe krata ma papa ne se nani waso na fofa enye no gokpo de omo kanina ne se dear Archbishop Charles Ajin Asari o say womu region na omu wom no sum na omu wom no womu chintro womu ti akomsha enya no kre womu chindada enipa obabo ntia se nyame dono nyame ba nyame na wo no oso mu chi sankrofo no eno mu chi ennioma odro bia omu ye samu dada nkrofo je omu taxpayers money eji omanfo amobrohunfo wo mani bisika esie ose sofu wei womu na ka omu a esie nnuoma e wo dem se de bia omu de ba twi nipa aboma so dem enu ntomo ka che Archbishop Ajinasare se ne nnuoma oye no enu mom na ye anwombone headquarters ne mumanye no gokpo esan se womu eya nnuoma nkase de twi ahonhom ko woma so enu yakase na so ne odom entomo ka che ne se so aso na fefa enye omakachi sanse omo ahonhom bone pa womu asofo no womu na ne kase na omu di twa to me bo ne tofa na amamu omu di twa to kwa no mo se empo Bible na kuta owura Ajinasare aberibi ode kasa no Bible no kra kase mayembu aten enu ntomo ka chense je oye ne nye ena omama #stop the religious attack. Stop the religious attack. No gokpo Benin vodo ena kliko wam ka se Benin na hono musu de blublu nti wam so kra tom de amasofo eno no no gokpo akoda me tra border kran ko voter region da yes what dey to form na ha obekwa ba be 4 years kwa ba ntimi mfa yes wo mom timi powers no we kire ne de challenge no gokpo ebekoda ko yes enwo se den esija so esija so 24/7 so obi de ko ho a ya sanwa no adegun sun yes eh ho bedere wa esi no gokpo ni nyina ebi mu se ye amoso se enwo se den esija so eno munya sadin no da bi enwo na esija so no mu de ya mu senkyere ne yentie ana otuma dwanira asimo bi ka chem no se oya igbe enwo ne yentie esisu 24 ejadem chebu sam po mode de ko ha na mpa bo mu nya den dia ene we wie ya no no gokpo sase a kire sen yo akoka omo papa Ebusu amayenkwa egusu agina ni jedie nsemu na maame ba kwat ba na nyom a oya de pa life nyom de jai maame we oye good se no osan ba ye yima wa judge ma wo se bia nkwala program bi na so ba ye judge ya me feeling se anti akosu e Japan na ni kokwa apai wa se Ghana Music Rights Organization Gamrofo wanom dwuma mudi wa krom ha na enye kra na anu ada akwabua junior ne papa ya akwabua senior wawu wakanchi na gu wa twa na ni a kire ban wa fra ne tomatintim ene ayi ni nyina a kire se wawu wa free mu enu nti wo se sania ankofo kan o
condolence no se gambro for do me nya atwomfo papa ewu a wawu kura wo mote ebia na nyoma bi wonu mahihye nu nipa de nyoma bi hyemu atimi kura wu ntem o se gambro for adwuma am de adi sa papa ya wawu e ho nya asem ketwa sa gambro no anyuma obebo no ye bo radio so bo ye nyina se etua sa tax ni bi wo mo jejeje ho tax no ma gia bom nti wo musician no na ya ma obi o se akwabua papa ka kire no kwadwo akwabua senior o ka kire ne se gambro fozi kwam dia man ye 250 cedis 20 million in 50 Ghana 200 cedis and 50 cedis 2 million 2 million and 50 Ghana and ya the man we any hwe enu 2000 po edi papa no ni bufu pa na wo ka se gambro fo sane wonmo eye nyoma wo kroma said wo mu hwe nyai as wo ma pagya musicians bi wo soro na wo magya bi mu so abofom tu omo yesa pa na nya atwoma bam just say you to Ghana ha na prepare no yema obingu ne metasika no wasem aka nipa ne tiase no aye say ne akoso Japan enya 100 years celebrating no wanya 80 years celebrating no we dey ntisa o hwe ye nia bre papa mesu anita mesu before akwabua ebewu no be 3 months ago and of frame as 4 months ago frame say okọ hospital no okọ hospital say ne sikanso and ne ba akwabua nyame nhira no hwe ne papa na okọ ne sikanso ti o hwe adabi ma me Gamro office na membi some bibi kakra fan kamisika no na ja metu fan to mi no ade ama me papa na mo ne ya wona ni frao na ni fry ya mo ni fra cause odoma mesu ko no board keyboard I find say palo go no board keyboard entina ni fry encho no sakosa wo ye adwuma pa na mo asem bi ya mesha na me se ka che no se ma hospital me ko en misika nso an fra Gamro so mo ma misika Abraham ajete of fry ya na Gamro fast 250 Ghana at 2.5 million 250 Ghana 100 million 50 back. Edge of us again is ja because friends or you'll be on hydrant. Ebusiani power tidin kai aye Edio akwasu ya Japan ene ya tidin kano oye musician high life musician na anu akire anu wase Gamro fo no so omuni no mutu omnansi akwabo senior yase a ene patupa gaga to go mudi sia ono akwasu ya Japan ba ba ma odibesi no watwane se hu esanse papa yi pa se no matriti na man 250 cedis na se musi na yase koye this is from Gamro condolence obedi omujuma pa 18% bisa Gamro for say papa no 1 week ne so be ba na omba be mesika na se Gamro for my atiase say there is no board nyesem na me say enkofobik court ene ma Gamro for step it down and as at 3rd April 2022 no na me say enka no kre first attorney general's office and renew license ne ma omo to per constitution no if there is no board I'll be into running Gamro but Rex mo be can say because I'm a director so some running affairs me question is say sika no mojije no wana mo kwaso mojije sika na ena sika no mutu at December that's my questions to the better na omo baron for me chi wa betena we be so sika no mu sign last December ye twam 1.3 billion no mu so mu chama musicians no mesra me kan wan when sign is sika no mutu ko yi sika na binya 80 Ghana binya 153 binya 20 Ghana no Kofi ni Johnson samunim no ne man ko som ko royalty sa omo 100 Ghana cedis me call Accra a bank bi wo ho lady no ton ade on chen okwakoje papa royalty say man 20 Ghana Ebusia nipa woteni kaya e maame akwasu ya Japan onyida still young ogina na so no ase krakra mu no oka kire anyomtofu a wakrom ha so mo nsore waka na dia Gamrofuo a kire no ndia waka kwan se ase ba kufuo wrewre dura eguo sedian ba kunkwa ye jama no so wanya dia so obebre etu obi ankasa ni tiri hu na ayibone na ye yi wa mutwa mu galas ne ayi aka ne say dancing cry no ehu etu obi ankasa she me some musician ba musicians me the chop about musicians na me pa mo cho e wonyame anim omo kro mo kokra ne mo mayo madwuma wi o omo hu se esise bi ba mo metumi anante waka akoba bi esefata ame ate omone a musicians anyum ne gusu bo mo sorry waka na bebe esefata wo se yakọ no yetumi kọ obi ni mo kina
and they say we or you say kwajo onyan fie sing yes see musicians and no more with them di the best keyboardist to Ghana kwajo is one nipa wutini nkan aye high life nyum tuni ba kwa wokrom ha maame akosua e Japan yemfa manfo adwenche kakra bantu akase no so ema ona bibi kaso ase wo mu tie kase ne pa na se de kase ndidam ni sana eye possible se Dr. Bawumianso o ye dan obeba o se ayi breaking the 8 no so mo ye dan NPP4 wo mu bu mu se gen Kwame Gabi as you guys are doing a great job edwuma na mo ye no so esu ani Nyankopon nhira mo papa omo mutumi bebre Kwame Gabi edi free tema ena ebai Gabi edase na nakwa mo aboaten enso ese na nakwa mo aboaten Ablekuma Central Dr. Bawumia is coming o say kazene jinjinem ejinejinem papa ejinem ba adwencha na asuno Azeman free Azeman Ventures Chronom Opposite Market o say Ghana akandifo no yenti enwoma bi so na emmom yesika sema anwen se te se comfort ne se eti akokoti mu no na so nti aba o se corruption edi bia se jai justice get to do kan o se corruption do so do enyimu so do so do say we yi agbeni we kroboni we hausani we infantini we at o se sa de na do so do ye nyan sa ne wan ne nya ba ko ti se eyi methodist emakuokuo no akomako kwankol agbeni hu na akomako kwankol kroboni hu na akomako kwanko ne anya ne sa na nya fe na emwama omancheche ni ndimu shama ba edna say okay on the boss enye Steven Boache yehu kwasi echampon kwache onso mehu enafi Amisco Spelele kaswa Fidel Hayford kwasi mintim tadi yadam na asina nchasronko bibi wono mafia enchia de chiawi ayi Desmond ye for Desmond wo Aegis filling station achmasane enwei enchasronko all too much des flexible Desmond enwei special good evening one ama banzuka dodona for posty enwei michiamu ena mu manager nso michiano Mami su minchia mami bia yesi woni Ahenkan FM ho agro baako sei papa yo kosi health center di ma yodan community 2 ne ho kafo Mr. Charlie B ne yere yesi radio ni da na oni na akochimu a wanya asam enti mama good evening ye chia papa enumre ye chia koso atie ye yada wo se na enenso ene say eye wokrom pa me nana ba ode nana sewa na nto ma frɛ na sewa omufri achima wisa me nana amanyame maami amanyame ne ba na sewa ne papa na ewuo owura abrakwa enunti wo mu ye na yie ewo achim awisa akuya Vivian baby kura menya sem ketwanti mema abusuani nyina hyeden ene yakọ na aye no so manfo nko amanyame monko na monko jam no ena na you can see answer no gift papa yi no e wo twere so yes gift ano wo asene bangalo otra Aegis filling station ne kakra bi bo anima provision store girl na no to bebre no ono na beka say no na ema yehu so gift so bia mimi say akwa ne ntia bembam no obi ehu no onzo de ho no mo okra de na doso okon be do eno so no obu on ma akwa na otashe space nti gift ni de ne to bebre no ono ne papa da fom say tim achima se ne bangalo e ho no tibat ne papa eyi no mo ye wo etwere so nti ana makojan taxi drivers no mo twade o gift o mkoja no yes yeko na abrempon ana okay say abrempon mo ntwanwire mo